mabanga akomeye cyane ya politike ni ukugira umwe mu baperezida bakundwa cyane kurusha abandi bose. Aba bagakundwa n'abaturage kuruta gukundwa n'abandi banyapolitike batandukanye. Ibi ngibi bikomeza kugaragara hirya no hino ku mugabane wa Afurika, aho usanga benshi mu baperezida bo ku mugabane wa Afurika bagerageza gukundwa n'abaturage, kugerageza gukundwa ndetse n'abandi banyapolitike batandukanye. Ibi rero bikomeje kuba guhiga abanyapolitike birushaho kwiyongera, ndetse benshi bakanavuga neza ko ari abanyapolitike bari guhigwa kurusha abandi bose ku isi. Gukomeza guhiga Captain Ibrahim Traoré zirasa nk'aho ari inkuru ishaje ku matwi ya bamwe bakomeza kubyumva umunsi ku munsi. Abandi bakavuga ko nta perezida n'umwe ku mugabane wa Afurika ukundwa n'abaturage nka Captain Ibrahim Traoré. Ibi byose abantu bakomeje kubyumva bumva neza buryo ki umugabane wa Afurika ari ahantu heza ho guturiza, ahantu heza ho gukorera ibikorwa bitandukanye, kandi akaba ari n'ahantu ho kuba abantu benshi bakora ibishoboka byose kugira ngo batere imbere. Ibi byaje gutuma amahanga n'ibindi bigo bigiye bitandukanye bavuga neza ko umwe mu bagabo bari guhigwa kurusha abandi bose ku isi ari Captain Ibrahim Traoré. Abaperezida barenga 54 bose bayibona umugabane wa Afurika nta kabuza babajije umuperezida uri guhigwa kurusha abandi bose Captain Ibrahim Traoré yasa ku mwanya wa mbere. Zimwe mu mpamvu zikomeye cyane zituma uyu mugabo akomeza guhigwa akahigwa n'abanyamahanga n'abandi bantu bagiye batandukanye n'ibikorwa bye bitandukanye yagiye akorera hirya no hino ku isi hagiye hatandukanye. Aho bimwe mu bikorwa byagiye bigaragara harimo nko kurwanya imitwe yitwaje intwaro, harimo na kandi kuvuga ko Afurika imwe mu migabane ikuze kandi ikize cyane kurusha n'imigabane yose iri ku isi. Uyu mugabo rero buri munsi bagerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo bamwice. Ibihugu by'uburengerazuba bw'isi harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Ubwongereza bukora ibishoboka byose kugira ngo buharanire neza ko uyu mugabo yava ku butegetsi. Abangaba kandi ntabwo babikora mu buryo bworoheje, babikora mu buryo bugaragara buri umwe wese kandi bakabikora neza. Aba bagejeje gukoresha uburyo bwose butandukanye, ari nabwo buryo turi buze kugarukaho muri iki cyegeranyo cy'uyu munsi. Nyamara byaje kurangira kwica Captain Ibrahim Traoré bahindukiye inzozi mbi za buri munsi. Kuvuga uyu mugabo nabi, abaturage ubwabo bavuga neza ko uba uvuze igihugu cyabo nabi. Gukora ibikorwa bibi bigaragaza Captain Ibrahim Traoré nk'umugabo mubi ni urugero rwiza rugaragaza neza ko udashaka iterambere ryawe ndetse no gukomera kw'igihugu cyawe. Ibrahim Traoré, perezida w'impinduramatwara ku mugabane wa Afurika. Ibrahim Traoré kandi umwe mu baperezida bakomeye cyane kurusha abandi bose ku isi, ni umwe mu bagabo bakora ibishoboka byose kugira ngo bubake Afurika nziza, kandi bakora ibishoboka byose kugira ngo bahindure Afurika umwe mu migabane ibihangange yabayeho ku isi. Uyu mugabo wavuze neza ko amabuye y'agaciro yo ku mugabane wa Afurika agomba kuribwa n'abanyafurika bakamenya agaciro kayo. Umugabo kandi avuga neza ko niba bajya bahagarikira viza abanyafurika, n'abanyafurika nabo bagomba kuzahagarikira viza abanyamahanga bagiye batandukanye. Byose byagiye bivugwa neza ko ari umwe mu ruhare rukomeye cyane rutuma Captain Ibrahim Traoré ahinduka umugabo w'igihangange, umunyambaraga udasanzwe kurusha abandi bagabo bose bari ku mugabane wa Afurika. Byose bikomeje bivugwa neza ko ku mugabane wa Afurika ndetse no hirya no hino ku isi hari bimwe mu bikorwa bigomba kugaragara. Guhiga uyu mugabo, gukora ibishoboka byose maze ubutegetsi bwe bukava ku butegetsi mu buryo bwihuse. Umugabo Donald Trump, Emmanuel Macron, umwami w'Ubwongereza ndetse n'abandi bagabo batandukanye bari hirya no hino ku isi bavuga neza ko uyu mugabo ari inzozi mbi kuri bo. Aba bakoresheje abasirikare bakoranaga nabo baramuhiga biranga. Ntibyarangira ahangaha gusa, kuko bamaze gukoresha abasirikare bakoranaga na Ibrahim Traoré bakoze ibishoboka byose kugira ngo barwanye uyu mugabo, biza kurangira bibahindukiye inzozi mbi mu butegetsi bwabo. Kuvuga Ibrahim Traoré ntibitana no kuvuga n'utundi dukoryo dutandukanye yagiye arushaho gukora, byaba mu buryo bwa politiki, mu miyoborere ndetse no guhindura amateka ya politiki mu buryo bugenda bugaragara buri umwe wese. Uyu mugabo kandi agaragaza neza ko Afurika ari umwe mu migabane idasanzwe kandi igomba kuzahinduka mu buryo bugiye butandukanye. Afurika kandi ngo ni umugabane ushobora kuzatuma isi yose imenya ukuri. Captain Ibrahim Traoré, perezida w'igihugu cya Burkina Faso, ni umwe mu baperezida bagiye bagaragaza neza ko abaturage ba Afurika bakize, ahubwo ko dukomeje kuba munsi y'ubukoloni. Ariyo mpamvu gutera imbere k'umugabane wa Afurika bisa nk'aho ari ikintu kiri kure cyane. Uyu kandi niyarekeye aho ngaho, kuko yanavuze neza ko gusubira inyuma kwa Afurika ibihugu by'ibihangange cyane ku isi bigiramo uruhare. Yakomeje ku ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubwo yagize ati none se ngaho namwe nimundebere, ni gute mwambwira ngo ibintu bikomeje guhinduka neza cyangwa bigiye kugenda neza mu gihe byinshi muri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikomeje kuba inzozi mbi kuri benshi tubana nabo umunsi ku munsi, uko bwije n'uko bukeye. Ntiwashobora kwiyumvisha buryo ki biri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari imiryango y'abibumbye, UN n'indi miryango ikomeye, nyamara ibi byose ntibyashoboye guhagarika intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muzi impamvu nuko intambara n'ubundi ari intambara yateguwe n'ibihugu by'ibihanganye cyane ku isi. Ibrahim Traoré ni umugabo ugaragaza neza ko umugabane wa Afurika
udakwiye kujya usaba inguzanyo mu miryango mpuzamahanga ndetse no muri World Bank, ahubwo ukavuga neza ko uyu mugabane ugomba kwikorera ugahindura amateka yabo mu buryo bwo aribwo bwose. Ibi rero bikomeza gutuma bahinduka inzozi mbi ku bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ku bihugu nk'Ubufaransa ndetse we n'Ubwongereza. Uyu mugabo rero akimara kwanga gukorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubufaransa n'Ubwongereza, agafata ukuboko kako kwerekeza kwa Vladimir Putin, byose bihinduka ikimenyetso kigaragaza neza ko umugabane wa Afurika kugira ngo uzatera imbere kizahinduka ikintu kizagurana cyane mu buryo bugiye butandukanye. Ibrahim Traoré, perezida w'igihugu cya Burkina Faso, ni urugero rwiza rugaragaza neza ko Burkina Faso ishobora kuzatera imbere cyangwa Burkina Faso ikazasubira inyuma bitewe n'uko wowe uri kubitekereza. Gusa nanone benshi bavuga neza ko kino gihugu kimaze gutera imbere, kuzamuka mu bikorwa byose bigiye bitandukanye muri Afurika yose muri rusange. Ni umugabo umaze kumenyekana ukiri mutoya cyane, bivuga neza ko akomeje kuyobora umugabane wa Afurika cyangwa akayobora igihugu cya Burkina Faso byonyine n'imyaka 15. Imyumvire y'Abanyafurika yose yaba yarahindutse, bityo rero bigatuma uyu mugabo ahinduka inzozi mbi ku bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Ubwongereza n'ibindi bihugu by'ibihangange biri hirya no hino ku isi hagiye hatandukanye. Ibi kandi bituma benshi batekereza neza ko ngo zimwe mu ntambara ziri ku mugabane wa Afurika ngo ziterwa n'uyu mugabo. Ni umugabo amaze kwerurira ibihugu by'ibihangange nka Amerika ko nta mpamvu nimwe yo gukomeza gukoloniza umugabane wa Afurika. Abivuga atuje agira ati nta mpamvu nimwe hari gukomeza gukoloniza umugabane wa Afurika. Abanyafurika bagomba kwigira bakamenya agaciro k'ibibakorerwa ndetse bakanahindura amateka yabo mu buryo bwaribwo bwose bugiye butandukanye. Ibrahim Traoré, perezida w'igihugu cya Burkina Faso, ni umwe mu bagabo bavuze amagambo akomeye cyane agira ati kubaho kwa muntu ni urugamba rukomeye cyane, gusa none urwo rugamba ruba rugomba kurwanywa mubishaka mutabishaka. Umugabane wa Afurika ugomba kuzahinduka umugabane w'igihangange, ugahinduka kandi umugabane udasanzwe bitandukanye n'uko mwebwe mwabitekerezaga. Ibi bikomeza kuza mu matwi ya benshi maze bikavuga neza ko ibyo benshi bakora n'ibyo benshi bagaragaza ari amwe mu makuru y'ibanga adasanzwe. Ibi rero yakomeje kuvugwa mu makuru agiye atandukanye ndetse no mu bitangazamakuru bitandukanye, bituma Ibrahim Traoré ahinduka perezida uri guhigwa kurusha abandi bose ku mugabane wa Afurika. Ese we wari uzi neza ko uyu mugabo ari umwe mu bagabo ushobora kuzatuma Afurika yose muri rusange yongera kwigira? Umugabo wenyine umwe rukumbi wavuze neza ko Perezida Donald Trump agomba guhagarika kohereza Abanyamerika mu gihugu cye, mu gihe ibindi bihugu babihagarikiye viza byumva ko ari ibintu bidasanzwe. Ibrahim Traoré bavuga neza ko kohereza viza cyangwa kuba Abanyamerika baza ku mugabane wa Afurika, nyamara twebwe badusaba ibintu byinshi bigiye bitandukanye nta kintu gisanzwe kirimo. Mu kwezi kwa 12 k'umwaka wa 2025 nibwo yahagaritse viza z'Abanyamerika bose berekezaga mu gihugu cya Burkina Faso. Anavuga neza ko ari amande bagiye bashyiraho ibihugu bya Afurika byose nabyo bigomba kuyashyiraho, ko nta gihugu kiruta ikindi. Kuba yitwa Amerika kidasobanura neza ko ari byinshi kura ku mugabane wa Afurika. Uyu mugabo uvuze amateka ye bwakira bugacya, gusa ni umuhanga cyane mu bya politiki. Nimwe mu bagabo bagiye barushaho gukora ibishoboka byose kugira ngo bahindure Afurika nziza kandi buba ku mugabane wa Afurika mu buryo bugiye butandukanye nuko benshi babitekerezaga. Ese ubutekereza ko ku mugabane wa Afurika ari inde muntu wundi ushobora kuzahindura amateka ya Afurika nk'uko benshi babitekereza? Na wundi ni Ibrahim Traoré. Mwibuke bakanda subscribe, like, comment and share.